पाउचर युम्फम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे मिलान नसिंदुना नोमगी उइब मिदै मयकी नेशनल कन्वेंशन पांगथोखरे कानागुम्ब खरना सनाबि यादबा मयकनी हाइन संदोकलिबसि तौबिगनु नोंमाय लेम्बे मिदै इरोल इयक लोइसन लोन अपुनब लोब मिलान नसिंदुना हौजेक मिदै मयकी वरक्लिबा असिगी मतंगदा नोमगी उइब मियामगी मिफम अमा जीएम हॉलदा पांगथोखरे मिलालगी हानगी लुसिंगबो ओरंबा मोयरांगतेम नाउदलेन खोम्पना लुसिंगदुना पांगथोकिबा नेशनल कन्वेंशन हाइन पांगथोकलिबा मियामगी मिफम असिदा तोंगन तोंगन ब मिदै मयकी मतंगदा वाफम कया फंगतोंगनगी थारोम मसिदा मिदै मयकी ओजा कयाना अखोगी मयक असि मियोबगी हक्सांग कया चिंग लोइना सेमलकपा यामना फजाख्रबा मयकने अखोगी मयक असि मालेमदा यामना इकाई खुमनबा मयक अमसु ओइरि हाइनसु फंगतोंगनगी थारोमदा सरुक याकीबा मिलानगी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज नोंमाय लेम्बिना फंगदोकिबदा ngasi चटनरिबा मिदै मयक असि क्लास 1 दगी एमए फाउ तमनरबा मतम मसिदा कनागुम्बा खराना सनाबा यादबा मयकनी हाइना लाना संदोकपा सोशल मीडिया दा संदोकपा ची अरानबा ngakतनी ngasi तमलिबा मयक असि लमदम मसिगी अखंग ai ओजा सिंग अमदे तोंगन तोंगन बा एक्सपर्ट्स इन कमिटी अम सेमदना लेपनबा मयकने मसिदा मिलानना सेंस जेन जचोंगजबा खक्तनी मयक असिगी मतंगदा लेगांगसु मरिक चुंबा रिपोर्ट मियामदा थमग्रे हौजिक जनरिबा मयक असिगी मतंगदा अवार पासिंग हपसिनदबा ngasi मिफम असि पांगथोकपने लान पाउ संदोकपा ngahak leitana tawribasi tawdana akanba section ferip launarpa ngasigi मिफम असे पांगथोकपने ngasigi मिफम असदा तोंगन तोंगन बा मयक पो नुंगसिजबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गी लोसिंगबा सिंगसु सरुया की हाइरे ngasi सदगेबा मियामगी मिफम अदुला तोंगन तोंगन बा वरि पहमसु लौखरे हाइरे माका तरकबा अतोपा पाउदा इम्फाल मोरे लंबी पुंग हुपुद्रा निथोय बल्लाउ थोकरे इंग्लिश चिंगनी तरागा तरीकी जुलाई अनिदा थवन डिस्ट्रिक्ट की लेलोंग केंद्र की मनुंग चनबा ngangau लोकल दा इम्फाल टुरेन की लौनंबाल निखाइबदगी सिंगजाउ थोकतुना मांग तागनखिबा अदुगी विक्टिम सिंग द पिफम थोकबा कंपेंसेशन था असगी कुनिफान फावबगी मनुंग द पीत्रबदे माका तब खोंजंग चंगसिल लगनी अन तौदोक असिगा मरिक लेना सेमखिबा जेएसी लेलोंग केंद्र डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना होकिबा जुलाई अनिदा पांगथोकिबा पाउमिसिंग को हुनबा अमद मनिफु लेंगाकता सेक्शन वा थमखिबा दो ngasi popolenga kiba yedigi karigumbo wafam amata phangdok daba boche esina pendaba phangdokre lagliba agas ani gi ahingdong yai dagi hauraka agas manga gi ahingdong yai fawwa national highway 102 impal mori lambia basong barma sugnu road ani makta ban tawrakani ana media gi khutang da law thokre eramasi gi matang da JSC gi mhechunga pawmi singali longda laiba JSC gi office ta hunaba amata JSC gi Convener MD Madani Alin Hai Englishing ani taragatari ki isau aduda victim oi ki basingi pipam thokpa relief ki senpam hoki bajulai kun gani fan phawpa ki manung da madifu lenga ta PBU haina khangan ki balaire adu balai nga kasina ngasi phawba kari gumba amada phangdok tuna tumin laisin ba se je hesina hakjina lawba galoina national awe thingba ki khongjang changsina da ba phere ba si lawbani haire Chief Minister N Biren BDF singi jai fana ba thabak ke tawbin ba cabinet da warep lawkiba apen ba phoge Makadana BDF singi matam gacana ba kusumbal hengat pina basu warip labiu association. Auki bajulai kun gama tuite Minister N Birenda jalok tuna pang thoke state cabinet mi from the BDF singi chana kanglun kaya service security line of promotion service book sempi ba officer reward fangba yan mana sing ba baroi ba agenda kaya pukat pitna pass to birak pada BDF na haingai leitra Minister N Biren ba tawi mal khangba masong ikai kumna bol lagle adaba khwairi ki maruiba ama oiba BDF singi matam ga chana ba kusuma la hengkan na bagi wafam di yawiraktre magatana CM na asoba thorang lawduna BDF singi matam ga chana ba kusuma la hengkan na ba cabinet mi from the warip lobiu and Impal West District BDF Welfare Association ki publicity secretary S Romesh Singh na press ta thadurok pasir wala man haire Kaksing Municipal Council the councillor Waramba Singh the council asi chalak salamle MLA Ramesor Sahi tara kamanga Congress Party की मेरे पॉइंट सॉन्ग थोक तो काक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल के मेघालय बोर्ड का तो काउंसिलर और बसिंग काक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल से सलाक सालम रे हन काक्सिंग केंद्र की एमएलए मयांक लंबम रमेशन हजामना नुंगनांग बफंग दोखरे वाफम सिंगरांग नुबिदांग काक्सिंग पंजाब फारेंग थलेबा पुखरमबम सगै अपोकपा संगलेंद पांग थोकिबा वार्ड नंबर 11 की बियामना एमएलए रमेश और ताराम ओकपा अमदि लाकदुरबा काक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की मेखलदा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की वार्ड असि काउंसिलर मदे मेंबर मेरे पॉइंटर ब थौरांग तोरिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगबो बियाम द सकता हबकी थौरम द एमएलए रमेश सोन फंगदो की बने एमएलए न मखातन हाई सही तराग मंगा कांग्रेस पार्टी की काउंसिलर होइना थबक तौरम बसिंगना असोय बारान ब जनजा थुमजा की थबक क्या सथकी बदु हजुक पालिबा
Lengagasina Kangbadagi Makoi Matakta Business Tartuna Council Sige, Accounting Tingsintuna Makoi Matakta Ticket Pahokre. Makatarakba Atopa Editorial Gikalam Amada, Mayvo Laisabi Anigi Nuaiba Pau, United Kingdoms Ki Birmingham's the Satariba Kungadito Suba Commonwealth Games the India Gisana Ruisina Masana Kiada Samal Legmanaba Singalamba Tonabada. Makok matang tarak bagi pau tabat Nuaiba Poknum Lutabakanasu Yarmloy. Commonwealth Games asida sarugyari ba India ki sanaroi singna mana matum panglapada khwaidagi hena harau nungai ba phongdok nariba asina sanaroi adugi homestead aduni aibatai mataw osomna 2 lakh kunthra muk leiba pikraba manipur ki weightlifter mirabai janu aduga bidyarani da magi wat category da mathang sina sanagi amadi lupagi medal phangba ngamlakpagi bauda bada makhoi ki homestead waripa manipur ki miyamna thoidok hendok na nungai ba ki chauthok sabam phongdok pa masana tabani CWG asida handaki oinikan hanba sanagi takman phangba ngamduna India medal teri da masak masu thokan ba ngamkiba asisu Manipuri laisabi mirawai chanuni aibaki chauthok sabasu poge Manipuri laisabi anina games asigi medal teli da India ki medal asi hapsen ba ngamkiba habasi India ki tanatana Manipur ki su nungai ba paw weribane Golden Lady Mirabai su khwana sakang narabi Tokyo Olympic medalist ni aduga Bidyarani su khwana sakang naribini aduga magoida miyam na leibaki amade state ki mingjat purakani habagi asoba thasba thamna bane Manipur asi sports ki powerhouse ni haina ribini state asidagi thoraklaba sanaroi oirabadi soidana medal amadi purakpa ngamlagani habasi punamaki su habadi India ki su thajabane pikraba state asina Olympian ka futhokpa ngamlabani habasi madi yamna senglaba wafamne Manipur Sports University lairabani aduga sports infrastructure develop tawna phawadi yamna ngangne adubo Sanaroi singda ningba thunganbadi matam changkhe gadawre international ki thakta sanaroi amo oirakpa haibasi araiba nati haibasi khangna authority na pungning thogat pa change state ki sanaroi sina mai paktona medal phanglakpa ki nungaiba phongthokpa ki khudong jaba lauraga sanaroi sing ki damak akanaba thorang lokotuna hiana masak masu thokpa ngamanduna national gi Asia amadi world championship ki ada mating lairaba sanaroi discipline khudemangna Saruk yaba ngamna na bukhwa dotuna mathangi Olympic Games ta Manipuri sanaroi masing jamna mai pakbagi manafang na bukhwa na se Maragasida Manipur gi weightlifting sanaroi bidyarani na silver medal lawang amkre Auki ba July kun gani fandagi hauna England na jumbu oiduna sathariba Birmingham Commonwealth Games 2022 da ngarang sai ko mirabai chanuna gold medal lawang amkra matong ngasida Manipur gi weightlifting sanaroi bidyarani Devi Sorokhaivam na silver medal amasu lawang amkre Mirabai na Commonwealth Games lisingani kunithoi de India ki ahanba gold medal larupa asida Prime Minister Narendra Modi na mahaki dividend Mirabai bo ngamkai leitana thagat pa phongtokre Sathariba Games asigi keji yangkai ka manga ki kanglupta bidyarani na silver medal adu lawba ngamkibane Makatarakba atopa pauda Bharat October thada ki 5G telecom service phangan gadore Saliba sahi lisingani kunithoi ki October thada ki 5G telecom service phangalagani haida Union Communication Minister Ashwini Basna una phongtorakle Wafamasin Basda Summit amagi matung Mumbai da pamui singka unapada uwangang ladra minister Ashwini Basna na phongtokibane Nagalamar da Governor da Mirabai amadi bidyarani bo thagat ba phongtorakle Hauzik UK ki Birmingham da satariba Commonwealth Games 2022 ki weightlifting masana da gold medal lawrakraba Saiko Mirabai janu amadi silver medal lawrakrabi bidyarani Sorokhaivam bo Manipur gi Governor la Ganesan na thagarba phongtorakle Hiramasi ka mari lainana Governor Secretary yetta ki thadorpa charwala mada Mirabai chanu amadi bidyarani Sorokhaivam na phangkiba achievement sing aduna India marwena Manipur bu malem ki libak sing ki mamangda chauthok saba pokalle masina makhoi ki colleague sing amadi akulagli ba sanaroi sing da sungsoi jadana pungning ihul pirakani abo wafam thamkhiba ga roina makhoi ani ki tungda lagadaba career hian mai faktuna medal sing lawrak powaira sano haike Miyo ema number 4 gram sama ka humputra mapan ka kona na fare ngarang numidang pung 4 minit kunrom taba matamda Bisnupur District Police ki SP and Herozit Mite ki miyang makada Additional SP Operation Roni mayik mapna lusing duna CDO Bisnupur ki OCY Sakti Sen ki tim mamabadi Tanaka Daruk Subasam Rifles Jawba Combined Force na kokta 1/1 Inter-Village Road ki idika manakta frisking checking chatabada miyo ama Number 4 ni sing napa gram sama komputer mapan ka kuana na fare hari. Para pamiyo si ki maming MD Salim Ahmad tampak may sahikun kanifan apo fa MD Nazir Khan kawe. Kokda 1/8 tagi ni hari.
ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯀꯦꯞ 13 ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 153 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯤ.ꯑꯦꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯕꯤꯜ 2021 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯕꯤꯜ 2021 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ISAC ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯁꯤꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯕꯤꯜ 2021 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ISACꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 1 ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ 15ꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯨꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ VCꯗ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ INN ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯦꯇꯟ ꯁꯤꯡ ꯖꯧꯔꯥ ꯃꯖꯔꯥꯅ ꯕꯥꯕꯥ ꯐꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯕꯨ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯏꯖꯠ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯍꯤꯞꯀꯗꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯞꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ VC ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯠ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯔꯥꯖ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯅ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯚꯒꯋꯟꯠ ꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯥꯖ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯦꯇꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯔꯤꯗꯀꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯁꯤꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟड ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯔꯥꯖ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯕꯨ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯍꯤꯞꯅꯅꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯞꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ VC ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ PTIꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯣꯠꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯊꯤꯜꯂꯗꯨꯅ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯦꯡꯖꯨꯝ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯂꯒ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯞꯍꯟꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯝꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ VC ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯕꯨ ꯅꯤꯌꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯝꯕꯨ ꯁꯥꯖꯣꯟꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯞꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯎꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ VC ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯨꯅ ꯐꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯣꯠꯄꯒꯤ ꯗꯥꯏꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ आम आदमी पार्टी की लीडरसु होइरिबा मिनिस्टर चेतन सिंहना पुनमक असि नंगी नखुत लेइरबा ngakthani ana pakum lakhi haire thagdoga dugi batukda bhisina masa matum da minister gi masada duda ka hin ikai ba amati nuai ta ba fofda state adugi minister bhagwan manda mahaki mathauda gi pa potha jaragi haina haijagi hari thagdoga si thokraba matung da punjab ta leiba Indian Medical Association IMA gi members in health minister na satki baran ba masada do masana yazana lale haina condition amata thamdan haijagadabani ana demand tawrakre IMNS minister the kudakta health minister ki mayukta mathauta ba akan action lokana ba appeal tawkhre haire RTE ki makada religious school sing include tawna ba tharakiba free Supreme Court na reject tawkhre Right to Education Act 29 ki section kharaba sing daratuna hauzik RTE ki makada consent na lairiba Baidik Parsala Madrasa amdi religious institution sing RTE ki scope manungda salhantana thamliba si yahunna ba tharakwa free ama Supreme Court na Irai nomita wafum madu kuthingdin gidre aire. Advocate Asni Kumar of Dine High Court ka Marilina Tarakiba petition ado Supreme Court ki Justice L Nageswar Rauna Lusingba Paisama the Tarakiba Friado Lautokana Iowa Piraki Haire. Are with the contents in a Sikimar Wiba Paukara Asiba Paudam Zariba. Maripolocal news YouTube channel Asedagi Young Veriba Punama Patagasari.
channel asin adom da kanarabadi subscribe tawbidrabasina subscribe tawbiramo loinana like and share tawbasu kawi kanuk namakpo amakhanna thagazari